kubasha kongera kubona umwanya wo guterana mugoroba. Ndazi neza ko abantu bose bateranye mu gitondo, ariko kandi Imana yongeye kandi kuduha umwanya mwiza w'imugoroba. Turavuze ngo Imana yabikoze nihabwe icyubahiro. Ikindi ndasaba ko tugerageza kugira ituza, biraza kudufasha cyane. Reka nongere kandi gutinda cyane kuko hari ibikorwa byinshi turi gukore, turagenda dukora twihuta cyane, niyo mpamvu tudatinda. Mbere ya byose tubanje gushima Imana. Imana niyo ibikoze kandi turayishima. Iki ni igiterane turanabitegura, Imana yadufashije tugeze ku nzozi zacu, niyo mpamvu tuyishimiye. Imana ya Isiraheli ihabwe icyubahiro. Kuko mbabwiye dufite ibikorwa byinshi, reka dutere dutambuka. Dutangije twiyegereza amatorero yose atuye kuri uyu musozi akorera muri Agape. Dufite userukira Agape. Reka tubanze tumuhagurutse tumwakire, dushima Imana n'amashi menshi cyane. Natuvire hasi uhagarariye amatorero atuye kuri uyu musozi. Menshi ku Mana bagaragaze. Reka twakire n'abashumba bose, abarevera pasiteri n'abapasitori ndetse n'ababishopu, twabashe guterana kugira ngo tuze kubakira bose bavuye hasi. Bakoze b'Imana mwageze neza, ubwo babashe kumva impamagazi yacu mukitaba. Dukuri turabakiriye, turavuze ngo murakaze. N'Imana Data ikomeze ko duhanamisha. Amashi menshi ku Mana bicara. Taba kugira ngo tubakire. Ikomeze kuduhanamisha. Reka twiyegereze korari Shama. Reka batuvire hasi nabone batubirwa bacu. Amashi menshi ku Mana. Murakaze cyane bene Data, n'Imana ikomeze kuduhanamisha. Reka twiyegereze abayumbe bo kuri uyu musozi batuvire hasi, tubashe kubakira kuko nabo twarabatumiye. Ababashe guterana murakaze cyane, murakaze. Imana Data ikomeze kuduhanamisha. Nanone dufite abatumirwa bacu bandi twatumiye barimo n'uvuga ngo bene Data turabishimiye cyane, kandi niko twabivuze dutangira, n'ubu twongeye kubivuga ngo twarabishimiye. Turavuze ngo murakaze. N'Imana Data ikomeze kuduhanamisha. Nimwicare mugubwe neza. Amashi menshi ku Mana. Hariho Ministeri Solidarity, nawe twaritumiye. Nari ngiye kwibagirwaho gato muri za ministeri, ariko bagize neza nabonye abayobozi ndetse n'abayoborwa niba tuvire hasi kugira ngo tubashe kubakira. Barakoze cyane bene Data, barakaze. N'Imana Data ikomeze kuduhanamisha. Rero ndatekereza ko ari abatumirwa bacu, kandi turanabashimira cyane kuko mwitabye. Mitima yacu yabinezerewe cyane. Ministeri y'abatumiye turaza kuyakira nyuma. Reka tubanze twakire abayumbe batuvire hasi, baze biyegereze amateraniro. Nibarangiza turabaheza izindi za gahunda. Ayumbe mwese namwene Data, birashoboka kuko nta wundi mwanya ushobora kwetiza duhaye kugana, kubera kuko duha dukoresha umucuranzi.
basikomeza hatukuzemerera kudakura mu mana nukuba mu materaniro tumenye ko wayagize beze mane coba tukuzamire ariko urukondo ndakoze cyane nari gusaba gusubira ngiye gutera indi mwene ndanze kweza umwanya beze mane coba amashimishije ku mana mugeze neza cyane shakana cyane reka masabe gukomera Imana bashi yishimira Imana kuba neza twakoze ko bashishikajwe n'Imana reka nanone twiyegereze abayoboke b'iminisiteri ya Evangelical Ministry Minisiteri y'ivugabutumwa mu rurimi rwacu birumvikana ni Minisiteri y'ivugabutumwa. Intego hariho twateguye uza kuzivuga, rero reka dusabe abayoboke bayo batuvire hasi, namwe abandi twese dukomere Imana amashyi menshi. Imana ishimwe cyane. Aba nibo bayoboke wayo mukuru atuye mu gihugu cya Australia. Amazina ye yitwa Nahimana Esperance. Afatikanije n'aba bantu
rero turanezerewe cyane kuko Imana rero tukaba tubahaye kaze. Reka nsabe abandi mwese mwicaye dukomere Imana amashyi menshi, bongere basubire mu byicaro byabo. Hanyuma reka tuze kwakira nanone ko inzego zose abishinzwe babiteguye neza. Nimba bitaranatungana uwo bivuga tukareka kuja gukora ibitari byo. Moise ave hasi hanyuma avuye narangiza aje mu gikorwa nyirizina. Bwana asifiwe. Abantu bagurisha za papier mutware badufashe mabotike bazizane tusigo kira cyabacishije tubashe kubabwira ministere cya mbere ni kagatangazo kagufi kandi bakamera mani baza bagerageze ibitari ngombwa ntibabifate, biri ngombwa babifate. Icyo tushaka kubabwira, support orphans and widow. Evangelical World Ministry support orphans and widows. Urwo ni ururimi rw'icyongereza, kubatakizi kamuhore mutegere, yitwa Minisiteri y'Ivugabutumwa, Minisiteri ku isi y'Ivugabutumwa rifasha imfubyi ndetse n'abapfakazi. Nuko rero iryo zina ryayo, iyi minisiteri yatangiye ku itariki 31 y'ukwezi kwa mbere 2012. Nico gihe cy'u Rwanda, ariko kuri ubu icyicaro cyayo gikuru kiri muri Australia. Umuyobozi mukuru uko abambere babivuze yitwa Nahimana Esperance, niwe representative w'iministeri. Ikigira kabiri mu ntego z'iyi ministeri nivuga butumwa cyangwa se kuvuga ubutumwa bwiza, kandi ubutumwa bwiza budafite imipaka. Burya Yesu yanditse aravuga n'iry'umwana n'iry'umwuka wera. Rero ubu nibwo butumwa duha tubashikiriza buhereye hano, niyo gufasha imfubyi. Yo ni ishami rinini abantu bagiye biga ibintu byo guhanga umurimo, uwo risangamo amashami menshi. Niryo gufasha imfubyi, iryo shami rya kabiri. Ibyo dushoboye tuzobikora. Iyo mpamvu twateguye iki giterane kirimo n'izi ntego, ubutumwa turabumva ndetse no gufasha abapfakazi n'imfubyi. Ubatanzi nitwa Bukuru Moise. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Rero iyi minisiteri igizwe n'abamambure fondateri 7. Reka batuvire hasi ababashe kubaha ahantu muri iki kibanza nabo bapepeye amateraniro. Amashi menshi ku Mana. Bwana asifiwe sana. Bamwe bicaye inyuma ku bw'impamvu z'ibibanza, ariko abandi bo bamambure fondateri b'iyi minisiteri nibo bagize ishurirwa dusangira n'abapfakazi dusoza umwaka. Nanone ikigira kabiri ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere 2021 twatanze amasabune ku bana b'imfubyi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Twatanze amasabune ku bana b'imfubyi kugira ngo bafashe mu buzima busanzwe. Murumva amasabune nta kindi azakora, nukumesa, nukoga,
no kwezi. Yesu ashimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Ni ibyo bibiri twabashe gukora. Rero dushitse ku ntego igira gatatu, ariyo yo gutanga amahuzu ku bapfakazi ndetse no ku mfubyi, kugira ngo tubashe kubambika uko dushoboye. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya zivuga ngo dushobozwa byose na Kristo kandi uduha imbaraga. Niyo mpamvu twateguye ibi ngibi mu bushobozi bwacu bukeya dufite. Ubushobozi uko bungana kose ntibuza buba buke. Hari abasaza b'imigani baza bakunda kubyita cyane, bakavuga ngo amenyo ufite buriza ubasha gusekeramo inshuti cyangwa se umuvandimwe. Rero natwe icyo twateguye, reka dusabe abayobozi nanone les membres fondateurs b'iyi ministère batambuke baje hano imbere, uhereye ku muyobozi Masabo Etienne hamwe ndetse n'abashitsi bacu twatumiye, nabo batambuke baze hano imbere kugira ngo baze kudufasha muri ico gikorwa. Nanone kandi dusabe komite igize AGAP ishinzwe ubumwe bw'amatorero, nabo batambuke nanone baze hano imbere. Twongere kandi dusabe nyirizina cyaduteranije uyu munsi wa none. Kugira ngo dukomeze dukore ivugabutumwa rifasha. Kandi niko natangiye bivuga, ariko kandi ibi bikeya ndabizi neza kuko twabiteguye mu bushobozi bwacu. Yesu natugirira neza, tuzokomeza dutegure ibindi byagutse cyane. Bwana asifiwe sana. Tugiye guhera ku mfubyi kugira ngo aze kuyisingira. Kandi tubikore mwituza, nawe ubirebye ufatire umugambi wo kuzagira icyo ukoze kuri ibi. Yesu ashimwe cyane. Ariko abantu bazabatangira igikorwa itihishe kizogera n'ahandi kure. Nawe ni byiza kugira ngo rero uharebere akarorero keza kugira ngo bizogende neza. Baduhaye izina rimwe ariko yateguwe natambuke, hanyuma ufite izina rya Junior muyitegereze neza, mwayasomye ngire ngo hanyuma agira mu muhezi. Junior haze umwana apana umubyeyi. Rero nimba wamusize gerageza umuzane kugira ngo tuze kwifotoza na Junior. Sebikabo Ngoma Sebikabo natambuke ufite umwenda wiwe aho umuhezi. Kandi abana bamaze gufata bakomeze babe muri ibyo byicaro bya hafi. Hari ifoto rusange tuza gufotora hamwe twese turi kumwe. Uwitwa Espoir muri hano. Espoir muri hano. Twa ingabo ugira kane
zomera neza. Natambuke abo bana ntibabure kugira ngo kandi muza mubaha kuraje kugira ngo bihute. Ubwira gatandatu nanone yitwa Debora, banditse izina ryiwe rimwe ariko nanone kandi arazwi. Reka tambuke hanyuma bamuheze umwenda wiwe. Abacu nabo ntitubona ariko ba nyina babashake. Witonze Siriro nawe naze kugira ngo afate umwenda wiwe. Ufite umwenda wa byiza awumuheze. Gloire ishimwe Gloire natambuke bamuheze umwenda wiwe. Ufite natambuke. Ishimwe Gloire kandi abayobozi bagenda kure cyane bahagarara kandi uwa 10 nanone yitwa Irangabiye Eliana. Irangabiye Eliana natambuke bamuheze umwenda wiwe. Barakoze cyane. Uwa 11 nanone yitwa Nizigiyimana Odeta. Nizigiyimana Odeta natambuke kugira ngo bamuheze umwenda wiwe. Reka tube tumutambutse mukomeze mu mushake kugira ngo aze kuhagera. Twubahimana Elize. Twubahimana Elize naze natambuke bamuheze umwenda wiwe. Bwiza Wilson. Bwiza Wilson hariho zibiri zitanditse amazina. Hariho nanone ubwira 14 Murama namumenye wi14 kandi ari kubwira uri tubwira. Senti ya Nyabahire yahashitse. Kadusabe Junior niba yahageze nawe atambuke kugira bamuheze umwenda. Ni wawundi twasimze wa mbere natambuke ari hafi. Abana ko baracika abavyeyi simbizi. Kana none tuje gukora ikindi gikorwa kigira kabiri muri iyo ntego. Aba dutambukije bamaze gufata imyenda
n'abana b'imfubyi nibo bamaze gufata imyenda. Reka duheze nanone abapfakazi, mutore ibitenge, ibyo ntibyanditseho amazina zose nicyo kimwe, mubiheze abantu babifate, hanyuma duhamagara baza kubisingira. Ufite igitenge wese aza kugisingiriza umuntu. Kabicaye mutekane, murebeshe amaso gusa, ke gusakuza. Yitwa Faraziya Mama Idingwe, rya kabiri sinabashe kubimenya ariko ndarizi. Nyazuba, Faraziya Nyazuba natambuke ngira bamuheze igitenge ciwe. Reka nanone dusabe abavyeyi bo ndabizi kuko babanguka cyane. Nyamuco Grace azoza hazo mwe nanone ntimuhurize umwe ku bitenge bibiri, ni kimwe twage. Nyandamira nawe natambuke kugira ngo bamuheze igitenge ciwe. Bamuheze igitenge ciwe. Kaduya nawe natambuke mu igitenge twamuteguriye. Witwa Damari Constantia. Mufotore natambuke bamuheze igitenge twamuteguriye. Ndaruzaniye Mariana natambuke. Sada atambuke. Nyaribugwa Sada atambuke. Nyanseruka Eveline. Rusi Nyansuhurwa natambuke. Godas. Kadusabe Mbonihankuye Veronica natambuke.
Boni yankuye witwa Nizigiyimana Everine natambuke. Nizigiyimana Everine natambuke. Nyamitavu Esperance Nyamudagiri Nyamasoso natambuke. Agira ijambo ashikirije mu bamama b'abapfakazi mu minota 2. Hallelujah! Hallelujah! Imana yo mu ijuru ihimbaza. Dushimye Imana kuba tugeze kuri uyu munsi. Ni umugoroba mwiza Imana yatoranije tutazosubira kubona. Umugoroba Imana yatanze umeze neza. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Dushimiye abangana b'Imana bavuga butumwa ndetse n'abandi bakozi b'Imana b'amatorero. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ubundi turabanguka kuko muhamubona amasaha yagiye, ariko dufite amashimwe menshi ku mutima, menshi cyane twoyavuga tugatwara umwanya muremure, ariko kubera kuko amasaha ari makeya turavuga bukeya. N'ejo tuzovuga, n'ejo bundi tuzovuga. Data bamaze igihe kirekire bakirariye ku ijoro, birirwa mama bagenda kuba Imana yo mu ijuru yakoze neza, bakaba bakigezeho natwe ikabitugejejeho. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Bakoze igikorwa gikomeye. N'uwo bohagurutsa hano mu bantu bangana gutya ndibaza ko atonanirwa kuvuga, kubera igikorwa bakoze ari igikorwa cyiza cy'indashyikirwa. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ubundi dushimiye iyi minisiteri kirakora igikorwa gikomeye kandi gihambaye. Kuba Imana yarabashoboje, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ikindi cyongeyeho turabashimiye n'abayoboke bayo. Dushimiye perezida wabo uhagarariye iyo minisiteri hano hantu. Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Dushima cyane cyane uwo mwene data tutazi
nawe atatuzi ariko kuba yaradutekereje akabona biratubereye akabona biradukwiriye ni igikorwa gikomeye kandi ntikiza gishobora bose ariko kuba Imana yarakimushoboje nawe akacemera Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Dutumye bene data bamushikiriye ngo muzomudushimire muzomubwire ngo turamushimiye cyane. Gushima cyane ntibibaho uku ni uku nyine twari tuzi ngo turabivuga cyane ariko uku niko bimeze. Muzamubwire ngo twaramushimiye Imana yo mu ijuru imuhe umugisha kandi aho yakuye Imana yo mu ijuru ihongera ibindi. Si iki gikorwa akoze cyonyine yakoze n'ibindi bikorwa byinshi babibabwiye mbere. Yigeze guteka atanga ibintu byiwe barateka baraduhamagara bakaza baduhamagarana n'abana ni igikorwa gikomeye. Yigeze gutanga amasabune atanga ibintu byiwe bagura amasabune. Ibyo byose ni ibikorwa yagiye akora kandi ibikorwa bikomeye. Kuba Imana yaramushoboje nawe akabyemera Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Na bene data babyemereye bakabasha kubikora neza hariho abo bobiha kandi ntibabishyize. Kuba nabo barabikoze neza perezida wabo ndetse n'abayoboke bose turavuze ngo Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Tubasabiye umugisha w'Imana. Imana yo mu ijuru ikomeze kubagirira neza mu byo muzokora byose n'indi gahunda yose mufite. Imana yo mu ijuru bashoboze kandi bagirire neza. Reka twumve pasiteri abasabira umugisha kuko natwe dukoreka kubasabira umugisha ko barakora igikorwa gikomeye. Reka twumve pasiteri wawe nawe abasabira umugisha. Murakoze. Turagushimiye kuri uyu mugoroba mwiza aho ijambo ryatubwiye ngo idini ryiza ni irisura imfubyi n'abapfakazi. Mwami Yesu, iri ni ryo rikuru ryari ryomora ibisebe by'imfubyi n'abapfakazi abatari bishoboye ariko kandi wewe ugaca mu kuboko kw'abari kure cyane bakagira icyo bakoze. Bene data bafashe uyu mugambi tubasaba uyu mugisha by'ukuri bakoze ibirengeye bagakora mu byabo kugira ngo babashe gufasha abameze bene uku nguku. Tubasabiye umugisha amaboko yabo ntibakayarambure ahubwo bazayarambure bagana imigisha bazatera intambwe zo gusingira imigisha yabo. Wa munsi Yakobo yaravuze ngo icyo uzamuha mu cyose ngo azagenda agitanga mu gice cyacu. Mwami Yesu, ibyo bahawe bakabikoramo bahereza umugisha na bene data babe bakorera muri iki kibanza tubasabiye umugisha kugira ngo uzabahereze uyu mutima n'uyu muhate wo guhagarara ku manywa na nijoro bahagararira imfubyi n'abapfakazi. Tuzi kuko umunsi umwe bazabihemberwa. Asante kore wema kandi asante iyo tugusabye kuzibikora ku Yesu ntacyo dukunda. Amen. Amen. N'abapfakazi barakoze natwe turabashimiye kuba bemeye kugira ngo baze gusingira ibyo twateguye. Si igitangaza kugira ngo abantu bategure hanyuma banyiri gufashwa bigire nabi nabyo birashika ariko turabashimiye kuko bashimye. Imana ibahe umugisha. N'abandi bari babuze niba babonetse nanone nabo batambuke. Ya myenda ntaho tuyijana ni iyabo. Babiri sinzi iyo bagiye kabisa. Mudufashe abo bana nibaboneka baze gutora amahuzu yabo nta kundi tubigira natwe. Aragira ijambo avuga. Imana kuba turinze twese tukaba twagenda n'amahoro twibaza Imana ishimwe. Icya mbere na mbere nshimiye Minisiteri y'Ivugabutumwa yemeye igakoresha kino giterane kugira ifashe abana b'imfubyi ikabapokeza amahuzu n'umukuru wabo wa Minisiteri Nahimana Esperance. Murakoze. Sawa arakoze umwana gushima uzi umugisha by'ukuri ndetse n'abayoboke bose ku bumwe. Iki gikorwa bagikoze neza. Iyi niyo ntego twihaye iyi minisiteri. Habaho kwiha intego hanyuma tizigerweho ariko twe turashima Imana kuko mu mutwaro twatugiranye igihe kandi twafata igihe dusenga Imana dufatikanije na bene data batuye mu gihugu cya Australia kuko twatangiye tubabwira
twarafatanyije gusenga kurya kintu cyose kiri mu mutwaro Imana izigi finance ibyo zose muhabona bikorwa aha izo zavuye muri bene data dukorana barangajwe imbere na representative Nahimana Esperance utuye mu gihugu cya igikorwa ndashikirwa cyananiye abantu benshi cyane ariko kugira ngo umuntu yikure ibye agira icyo akora titwareka kumushimira ndetse tunashimira na bene data bose dukorana abayobozi ndetse n'abayoborwa gukora igikorwa kiki tibyoroshe muri ubuzima nabisa n'ibigoranye niho benshi bazahemukira ariko bene data dukorana bavyitwayemo neza cyane bagurira abapfakazi imyenda ndetse n'imfubyi kuko byari biteganijwe bakorana igikorwa gikomeye cyane cyo kwitanga mu buryo bwose nabo tuzoreka kubashimira Imana ya Israheli ikomeze kubaheza umugisha mwinshi Yesu ashimwe cyane ndetse dushimira ndetse n'ubuyobozi bwose bwo kuri uyu musozi uhagarariye agape cyangwa se ubumwe bw'aya matorero bagize neza cyane twarabasabye ko dufite igiterane barabyemera baduha uburenganzira mubona ibikorwa byose bikorwa bagize neza kutwemerera ndetse bakabatangariza namwe mukitaba namwe titwereka kubashimira bagize neza ubwo mwabashe kumva iyo mpamagazi namwe mukitaba ndetse mukubaha n'ubuyobozi bwayo namwe Imana ya Israheli ikomeze kubaheza umugisha mwinshi Yesu ashimwe cyane ndetse tunashimira cyane n'abashitsi bacu babatumirwa abayobozi ministeri n'amagrupe ndetse n'abaririmbyi hamwe n'abatumirwa bavuga ubutumwa nabo turabashimiye cyane mwebwe mwese mwakoze mwageze neza ubwo mwumvise amagazi yacu muri itaba by'ukuri turabashimiye abantu hafi n'abavuye Bujumbura ndetse n'abatuye kuri musozi Imana ya Israheli ikomeza kubaheza umugisha mwinshi turarangije iki gikorwa tugiye gukomeza gahunda zacu z'igitaramo ni ukuvuga ngo tugiye kubanza kongera kwiyegereza abashitsi barimo umuvugabutumwa ni n'abayumbe bakabana n'abayumbe ni ukuvuga ngo mu mwanya dusigaranye ntabwo ari muremure cyane ni mugufi ariko tugiye kubaheza umwanya muto w'ibanze twegereze bene data b'abayumbe baraduha babashitsi baraduha igisirimba kigufi cy'iminota nk'itanu hanyuma bongere bavugeho iminota nk'itanu hanyuma turaza kubabwira ibindi biza gukurikira rero ni karibu cyane Hallelujah. Hallelujah. Asante Yesu. Amen. Asante Yesu. Amen. Asante Yesu. Amen. Asante Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Asante Yesu. Amen. Asante Yesu. Amen. Asante Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Asante Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Asante Yesu. Amen. Asante Yesu. Amen. Asante Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Atenda mema. Amen. Asante yote.
amadolari ngo yibutse umusasa azanye minisiteri ayishinze mwene data kugira ngo afashe abandi nimurangiza muzo mufata ibintu tuvuga ngo asante Yesu bifate kandi ibintu bisanzwe c'est pas simple n'ibintu bikomeye c'est grave niba imana niba imana izi ko n'iki gitangaza mutegereje ngo yosasase yosana mwohunga mwobo umunsi gasoza asanga dutora gutya twese turi ku Yesu yahunze umusasa nuko azagenda ko Hallelujah!
tuya dufite n'icakazi. Amen. Ntaco bitwaye rero turihanganira guturiza mu byicaro turimo kugira ngo tujye kuganira amagambo y'Imana umwanya mutoya ni ukunosha. Twatangiye na gatanu umuntu atekereza ko hari iminsi hari byenda tuzabona umwanya uhagije, ariko kuva dutangiye twabonye kugenda twokora, twasha mu gisimba tukokora, babwiriza bakokora, abaririmbyi baje aho abantu batumiwe bakokora, nuko kuzogeza Kristo agarutse keretse umuntu yagiye gutarama kuri wenyine. Amen. Keretse umuntu yagiye gutarama kuri wenyine nibwo azatarama kumva ko agasesemi kavamo, nabwo wiprogramye neza waje gutunganya ibituzi muhira. Amen. Turashimira ministeri y'ivugabutumwa yadutekereje ikadutumira. Turashimira n'Imana yaturongeje umwanya, twari dufite uburenganzira bwo kwanga kuko twebwe bari babwiye, kandi byari kuba, ariko natwe Imana yadushyizemo umutima wo kwemera turaza. Imana yo mu ijuru ibishimirwe cyane. Twareka kubashimira, turavuza ngo Imana yacu tudatinze kuko murabona bwije. Reka twiyegereze nanone umuvugabutumwa wacu, hanyuma tuze kurangiza rimwe twese. Ni karibu, amashi menshi yo kumwakira. Bwana asifiwe. Amen. 21 n'uwa 22 kugeza kwa 23 ni itangazo gusa ndababwira, ni itangazo nyuma ndavuga ijambo rya nyuma ryo kurangiza ngira tutaha, kandi ndabivuze mutegetange mutusakuze iri nyuma size mu gihe akagira umupfakazi cyangwa imfuzi mubabaza, nugira icyo ubabaza na gato, nugira icyo ubabaza na gato bakantakira, sinzabura kumva gutaka kwabo. Uburakare bwanje bukagurumana kabicisha inkota, abagore banyu namwe bakaba bapfakazi, abana banyu bakabipfuza. Mureke bisubiremo cyane. Mwana kusubiza haleluya. Amen. Nimuvuge kandi haleluya. Amen. Irindi rimwe haleluya. Amen. Irindi rimwe haleluya. Amen. Dufite abagabo hano utegere hano. Ijambo ry'Imana yavuze kuri 23. Hapa ni kwa conference. tegere itangaza cy'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turasoma ahanga havuze ngo ntimukarenganye kuri 21 havuze ngo ntimukarenganye abapfakazi, ntimukarenganye abapfakazi n'imfuzi, nimubarenganya bakantakira zabumva, naho mwe barakarire ntume mugwa mu ntambara, abagore banyu basigare ari abapfakazi n'abana banyu babe imfuzi. Ibo nibantakira nzabumva, ariko mwebwe mwabababaje barakarire ngo bitume mugwa mu ntambara. Abagore banyu b'abapfakazi n'abana babo n'abana banyu babipfuza. Uriya Yesu ashimwe cyane. Amen. Bibiliya zivuga amagambo akomeye cyane. Uko muri Bibiliya amagambo menshi aba muri Bibiliya abantu ntibazabayumva. Rero nta mwanya abaye kuyavuga. Uko ari amagambo menshi tutaza tuvuga aba muri Bibiliya. Ariko Bibiliya mwoza mwira ngo twatubwire tizivuga mwoza mutangara. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nari ngiye kuvuga iki kintu. Abagabo batunze abapfakazi mu miryango yabo, mugende mwige kubana n'abapfakazi neza, muzamuganira mumenye igikorwa mugikore, ikinanirana mukivugire hamwe, mwumvikane, umupfakazi amenye ngo iki kintu titosobokera twese. Amen. Amen. Abone kuko kitosoboka mu bana baho.
Yesu ashimwe. Kandi nanjye wavuga ko ngira none nijoro abapfakazi none benshi. Ariko gusa nyine badamu ikinyoni ngo kinini umuntu azakibona hari inda. None nawe hari n'abandi zonde bandushana n'ingere kuvuga gutya. Ariko kandi Yesu ashimwe cyane. Ni itangazo ku bagabo naje ngiye. Iki jambo ry'Imana ryatubwiye. Twavuze ngo twarize ngo gusura imfubyi n'abapfakazi ni ubutumwa mu bikorwa ngo kandi buza gutuma ngo abapfakazi ngo begere Imana. Dufite abapfakazi benshi bagiye kure n'Imana kubera ubushobozi bukeya. Hari umupfakazi uzuri huzu wabuze huzu aja kure n'Imana, aja gukora uraya kugira ngo abone huzu, aja kure n'Imana. Ariko tumusanze mu mibabaro yiwe, abapfakazi bose bagurwa amahuzu hano, nta mupfakazi uzova ku Mana. Bazamenya kuko Imana ari umugabo wabo, akaba na se w'abana babo b'imfubyi. Hari abamama b'abapfakazi babonye ibitenge hano, ndetse n'abana babo babona amahuzu. Kuri Imana ni umugabo wabo kandi ni se w'abana babo. Nta mupfakazi n'umwe wiringiye Imana yoreka. Bwana sifiwe. Amen. Nari kwabwira rero ngo abavuye ku Mana bose kubera ubushobozi buke, nitugenda tubegere. Amen. Tubafashe kuko twakoze kugira ngo tubagarure ku Mana, bataye Imana kubera ko ubushobozi. Kubera ubushobozi tubafashije bizatuma bagaruka basanga Imana kandi bayirwe. Haleluya. Amen. Jambo rya kabiri bituma abapfakazi ngo biringira Imana bikomeye, bakamenya kuko n'Imana ngo ishobora kuzura ibyabo byapfuye bikaba bizima. Abapfakazi biyo Bwana sifiwe. Amen. Ngo bamenye kuko mbere ya Dorcas gamuzamango wafashije imfubyi n'abapfakazi wa munsi yapfuye. Icyatumye ngo baje kubwira Petero. Haleluya. Amen. Petero ngo yari yarayazuye umugabo witwa Aineya. Aineya ngo yaragize imyaka 8 yararwaye arapfa. Petero baramusengera aramuzura. Uwo Aineya yaratuye i Luda, kandi Luda hari bugufi bw'Yopa. Aineya yari Luda. Risinani Dorcas nawe akaba uyopa hari ateganye. None bamenya amakuru no Petero yakoze. Ngo wa undi wabo nawe wanazubaza ubafasha cyane Dorcas. Bwana sifiwe. Amen. Dorcas arapfa. Ngo amara gupfa bamenya kuko Petero yasuye Aineya. Barabwira ngo genda mugende uje kuzana Petero wasuye Aineya, natwe genda dukorera umurimo. Baragenda banakumuzana. Petero bashike basanga barira bose barabwira ngo muceceke. Ngo arabaheza abigizayo, baragize aragenda asenga ngo bazana imyenda Dorcas yagaza basonera abagore n'imfubyi. Dorcas ngo yagaza afasha abapfakazi gusona gusima shiri yo yagira. Ufashe imfubyi n'abapfakazi tiriba gusenga. Haleluya. Amen. Twabasengera ni sawa, bagafashwa Imana ikabasura. Hari n'igihe twabafasha tudasenza. Abantu bazambi igikorwa gusana gusenga. Hari n'igikorwa twokora tudaye dusenga kandi abapfakazi bagafashwa. Haleluya. Amen. Uriya mugore we yagadasona gusa ngo bari gupfa, Petero wahageri ngo abigizayo asengera Dorcas araki. Nukuvuga ngo gusura abapfakazi bituma ngo bamenya ko Imana gushobora kuzura n'ibyabo byapfuye bikaba bizima. Imana ibagarura Dorcas abamuzima. Haleluya. Amen. Tiyakagire mu muntu dosa kubabaza umupfakazi. Uriya abapfakazi rimwe na rimwe zibabizi. Ariko kandi turashimira abapfakazi bihanganye batarize Imana imara bagabo. Ariko kandi mufite muri mwe byabitsemo ibisasu byakiringuzi byo urimbura abagabo bagashika. Turabashimiye kuko mutari ibyo bisasu. Namwe abagabo kuko muza ibisasu birinzo kubarimbura. Ni mu mibabaro y'abapfakazi. Hari abagabo bari gusura abapfakazi. Bibiri zivuga ngo idini ni gusura abapfakazi mu mibabaro yabo. Hari abantu bari gusura abapfakazi bashika bakabatera n'ibindi bibazo. Izo turabizi. Afite ibibazo ukajya kumusura wasuka muteza n'ibindi. Bibiliya yavuze ngo uzababaza umupfakazi ngo akababara. Uburakari uzagera ku Mana. Imana ngo yumvuga uburakari ngo izazana umubabaro mwinshi ngo irimbure babagabo abagore babo baba bapfakazi ngo n'abana babo babipfutse.
mugende mutunga abapfakazi neza kuko mu bapfakazi hari urupfu rwabo. Mwirinde mine irica kandi ikamukaza. Iyo mine iri mu mababa y'abapfakazi. Haleluya. Amen. Mana rero reza abantu bose bumvisha ubutumwa bwiza. Imana mwese bafashe. Imana mwese mwese bamugisha. Amen. Amen. Ndagushima ko watugiriye neza, ndagushima ku ijambo ryawe twabwiwe. Ishimwe n'iryawe icyubahiro n'icyawe, ishimwe Mana yanjye we. Ndagushimiye ko wadusuye, ndagushimiye ko waduhorahoje, ndagushimiye ko ijambo ryawe ryature mu mitima, ryaturemeye ibyiringiro, ishimwe ihimbazwe. N'abari tubwiye ubaha umugisha Mana yanjye, ubaha umugisha ku bwaha ya Aburahamu, ubaha umugisha ku bwaha ya Yakobo. Oh Mana y'Isiraheli, abari nabo bahabwa ubutumwa bagiye gutaha Mana yanjye. Hallelujah, lande witegea umemala. Akulande. Wewe muzima bari bamungeri wabo. Ndabakuragira muzogendana nabo. Ndagushima ku ijambo ryawe twabwiwe. Tuzaturere ihumure, tuzaturema imitima. Shimwa himbaza habwa icyubahiro. Ndagushima kugira neza kwawe. Ndagushima ko watubashishije. Ndagushima ko watugiriye neza mu munsi wa none. Ishimwe n'iryawe n'icyubahiro n'icyawe. Ngaho ndasanizeye yuko uzobana n'abakozi izina ryawe Yesu Mwami. Amena. Amena. Reka dukomere Imana amashyi menshi. Ibyo Yesu yakoze. Dusabe Evera Pasiteri Munyamahoro ashima Imana ku mirimo yakozwe, yongere aturagize Imana aho tugiye kuvuga ngo Imana ikomeze kurushaho kubana natwe. Reka rero gusenga Imana. Uyu mugambi wose ubutumwa ufashe kugira abapfakazi uzagure uzagura bigapira hose umugambi kwihaye kandi uzabikora nawe. Kumugisha abantu bose batanze, kumugisha abantu bose umugisha ijambo ryawe, kumugisha abantu bose bazi icyo bakora, komeza ubagirire neza Mana. Murakoze, hasigaye tujane amahoro y'Imana twese.